thukina newspaper kan en hianin le social media ranga mi soi zui atang khan karil ru deng deuh tu oma chulai te chu han soi zau lok kadua pakhatna chuan Union Home Ministerin kan Chief Minister aron thona AR son natura MOU zia to kar khachunga ti fel tumani aron ti antia nimina po khana dar to a MOU zia to atia hi karil rut khoi deuh tu oma achan chu Mizoram sarkar atangin MOU draft kan thona chu Assam Rifles le Home Ministry lam hian sarkar ko chung kum engemaw zata khan anron chang lawa anron respond mia lo an ngoi mia ani chuti rual chuan an ma ni lam hian MOU tur hi an lo siam ve ni omania ziak le khatiang taka inpek omlo ma se Assam Rifles lam hian quarter guard te an temple te helai lock house ti vel te hi chwa san an tumlo ni omin alanga amairo chu ziaka engma mi pek lo wang khan kan ti zui theivak lawa Mizoram sarkar lamatang khachuan kan MOU chungchanga khan reminder te po Assam Rifles le Ministry of Home khan kan thon thrina chu sarkar ko omvelai thilani chumi nuwa chuan MOU te hi an lo ziak to ani chuan chu thudang ni ta sela hemi chungchanga hian helai newspaper thowa an ron zia aizol khopuya tanga zo ko sanga AR battalion son chungchang hi July nili khan Chief Minister Hova soi Hova ni thute tin Chief Minister Troy Om Turin Minister palilai mai until veniti te a oma chumilai chuan Assam Rifle satang chuan tunge local ti kan ena an IGP aron kalane IGP level official discussion nei puitura Chief Ministerin Minister pali ama support tura an mamote ka amak ani IGP level nena soi ho tur chuan Chief Secretary asang bera ani lo chuan Home Secretary nan lo soi ro titur ani sarkarin thil kanti na hian protocol om engatinge minister te chief minister te speaker te MLA te le officer te po protocol kan siam train engatinge sarkarin table of precedence asiam kanti chuan protocol hi sarkar function a thil poimo ane duna chief ministerin minister pali ama phungbom turin athutira Assam Rifles IGP le lama anthuni chu helayak kan IGP level officer le kan chief minister le minister pali lo thu khan engea entir kan sarkar antimual phavani sarkar kalphung dan tu ren lo officer mundang aten ron kala chief minister te po an muang ma se kha ka chu chibai buk na courtesy visit anti ang kha chu ti dan phungani ma se thukhel pui turin official discussion negotiation nei pui turin an ma ni level pui anti tir tur anitlang pui yanai hei hi international relations sa pei chuanin ti borban thiang lo engeni bo bel thiang lawani
sarkar chunga state le state in kara te chuan engemo alo mai thei ma se henga poin ngai poimo ni vek enga tinge minister te table of presidents kita kan da na chan an point mo na ven him na turani chu tiang ni si enga tinge helai IGP level soipui turanti kan chief minister te po voinia hian helaya kan thu soikal tlanga kan fil du chu a officer ten an fil ngam lo voinia hian ka soyani anwaya thok officer te din mun hetianga anti hian anti niamani ti kha ka soi du a tin nichina ka soyang khan home ministry ana MOU anron finalize ngot tu rapo hi adik lawani aram nei tu Mizoram sarkar kan ni helaya tranga aizol khopuya tranga an chwa san tu rahi akhar samrukvel chok ani azaw zonga hi chumi atan suan keinin zo ko sanga an in chon chwa nan akhar sang khatle pasari kan peni in thawania akhar samrukvel chwa san tur kha akhar sang khat chuang zo ko sanga kan pe chuwain hemi chungchanga hen Mizoram interest akhoya wangin mipui interest akhoya wangin voinia hian ka soidua hi inson chua ka helaya ramzau tak lock house ti te helaya quarter gat ti te temple area ti te le mundang keima nin kan lalua chun zom don antini chuan chuak lo mai ro se sarkar hian rem ti su se ti hi kacha dua chu Mizoram mi puite za om na von him na turte Mizoram mi puite interest an ven him na turani ti hi vainian kacha dua tun huna local jail tura po an nuaya thok kan officer te na an fil ngam lo voina helaya kan political session kal tlangin ka filani chu kalome